Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazibela UMkhokha ngomhla ka-27 February. Hayi-ke guys, uPhakathwayo umane wathatha ucanti wandlala phansi wahlala kulona, waqala wathathisa abantu bakubo asebalalayo. Wabuza ukuthi ngoba wawushaya nje umzimba kaxolile kungani lo mkhokha uqhubeka. Washona nokuthi makuwukuthi khona into embi ayenzayo kungcono-ke kona ukuthi bejezise yena beshiye phansi iy'ngane zakhe. Emva kwalapho uhambile-ke waya kuMamzobe wathi ucela amenzele nje i-favor. Wabuza uMamzobe ukuthi yini le ufuna ngikwenzele nababa. Wathi ngisacela uyongitholela uNobuntu umtshela abuyeze ekhaya. Hawu, kungixakile-ke lokho guys, ngoba phela yena washo kahle ukuthi uNobuntu usefana njengomuntu ofile la kuyena, manje futhi yena usithi akalandwe ukuze angafi. Kodwa-ke singathini, uthando lomzali. Shuthi usemane wathatha konke ukuthukuthela kwakhe wakubeka eceleni, ecabangela indodakazi yakhe. Hayi-ke uMamzobe-ke wenzile njengoba kade ethunyiwe uPhakathwayo, wahamba waya e-restaurant efuna ukuhlangana noNobuntu. Kodwa-ke usurprise-ekile-ke ngoba kumane kwafika uMenga esikhundleni saNobuntu. Wathi ufunani wena la? Bengithe ngifuna uNobuntu ayi wena. Wathi uMenga angithi nje uNobuntu umtshelile ukuthi akafuni ukunibona ngoba nina namgcosha. Wathi uMamzobe, hey yabona namfana, ubobonga ngoba sengisindisiwe. Yabo kube ngisafana njengelo Mamzobe omdala, ngabe sengigoqile ngawe ngagoqa. Wamane wasaba-ke manje uMenga. Wathi ngisacela ukuvalelisa. Wathi yabona, hlala phansi, hlala. Hayi, ahlala-ke kuMenga esesaba. Wathi ngisacela ungitshelele uNobuntu ukuthi ngithe uMkhokha usubuyile. Umtshele nanokuthi udade wabo ubusisiwe ucishe wayibulala ngesikhathi seholidini nomyeni wakhe. Waqala-ke manje wahlahla amehlo kuMenga ngoba ngathi ubengazi ukuthi uMkhokha wanda. Wathi yebo, ngisho impela lo uthathe umngane wakho uNdoda. Ha, wamane wathiwa kakhulu ukuthi kanti uhleli noNobuntu nje kungenzeka ukuba usengozini. Wathi ngitshele ukuthi abuyeze ekhaya, wonke umuntu ukuze akwazi ukuthi amgade, wonke umuntu sibone ukuthi uphephile. Hhayi-ke base bahlukana kanjalo-ke. Ngapha uSphamandla naye wenza konke okusemandleni akhe ukuthi uMabusi uvikelekile. Uqasha abantu ukuthi bengene endlini bezosusa yonke into engase ibe yingozi, amabhande, imese. Base baphinde futhi bafaka nama-plug kuzona zonke iy'ndawo ezamawindi nezingama-sliding doors. Hayi-ke uPhakathwayo ubonile ukuthi lento isingaphezu kwamandla akhe, wahamba waya kumprofethikazi eyothola iy'mpendulo. Uthe nje mehlala nje eduze kwakhe wathi umprofethikazi, hey ngiyazi ukuthi unani, ngiyazi ukuthi yini leqeda iy'ngane zakho, hey. Wathi yini, khuluma. Wathi ngibona ini, intambo ey'ntathu zilenga esihlahleni, kodwa-ke kusakhona le ntambo enye S4 emdingayo. Wase wamtshela-ke lo mama ukuthi kuzomele ahambe ayoshaya umzimba wokuqala. Ha, uPhakathwayo wathi yeyi, ungangitsheli lokho, mina ngawushaya umzimba kaxolile. Imuphi lo munye umzimba wokuqala emele ngiwushaye manje ngoba sengawushaya umzimba kaxolile, ngawushaya umzimba kaNdoda. Wathi umama ngithe hamba ushaya umzimba wokuqala, uma kungenjalo leli khaya lakini nje lizophela nya. Hayi-ke guys, mina ngiyakhumbula ukuthi imuphi lo mzimba wokuqala. Yabona ukuthi uMkhokha ulandela kahle i-first episode. Ubaba kaMamzobe benoNtomzodo wahamba oyilengisa lapha ehlathini. Uye lo ophethe lo mkhokha. Kodwa-ke asike sithule sibone ukuthi okulandelayo kuzokwenzekalani. uMamzobe uzokhumbula yini ukuthi uyise wayibulala naye ukuze beshaye lo mzimba wokuqala, uyeke ukuloku uqeda zonke iy'ngane kaPhakathwayo kangaka. Ngiyabonga guys, ngisacela ngingakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next